Forbes sakun ki mudung zuin China president hi vannuya thanei pen a hi tin akisein na hi ahile mi thanei le thunei mi thupi na sata ta ho zo si nunga hin ahin to sot jing numei khat an om te ji na hi chibang chun the first lady of China ki tinu jong hi athek na le athil bol theina za chom za om ta hin ho je hin amin chi le jeng na hi ahile ipidinga mi hon hichin numei nu hi aji pa sanga thanei zo hi tia asei jiu ham ahilo le aji pa a kho hela athunei na sang zo ki ti hi di mong ding hinam ti ho tuni video hi chomcha in sei khom dio hin azo chan lunglut ta hanangai din igiti mun hi aban iching sangun tu kum 100k ikhin theina diwin channel subscribe nai lo hon subscribe ni na bol pi kin on lang share zong nei da bol pi diwin ka hin tim ve China President Xi Jinping le azinu Peng Liyuan kitinu hi kumsom thumle gup sung zen anaki cheng hon ta na hi China sung ti ta lawin jong vanoi pumpia simding hi jong le gamlam kai hola adinga aji to ki cheng sot le akilung tu pen loi ai hlon ta na hi amani hi official event so in akim khom jing honin kingai luta in akut akitu to jing na lai honin hi China gam chon dan iti ding ham amaho culture adinga hi chi thil kidang ta khana sim theya hi in aji chu agam lam kai anapului sa ho chun amaho personal hin khole aji tiao hui mi pila alhat khom pi lo wa asung lama bo anakiwa pi jiu hi ahin la Peng Liyuan chungchang hin wang ama hi adang ho sangin alam dang hle jing in hi aji cha ma hin agam sunga dinmun sang ta jong atu hi in 2014 kumchun ama hi vannuya numei thunei pen hola asom nga le sagi channa a hi ti in Forbes te report na chan akimoi na hi chujong le ama hi China gam sunga dinga national icon khat mi he theita kha jong a hi kinin mi hon ama hi achoi a hle jengun mi abang di chun aji pa jong a kho khel hil tai ti in asei le won hi iti dana hi chin numei nu hin hi chan ge ya pan mun sang hi anachan pha thei ham ti ho na veo hete Peng Liyuan hi 1962 kuma chu Shandong muna anaping a hi in anu chu opera singer chele apa chu themjil namuna zilkung khat anahi nahi anewa konin ama hi thil he thei mi ta hi in a osu hoina ji hin kumsom la libek alhina chun Shandong University of Arts a analunin hichimuna chun Chinese te pule pala holam anache pi nahi kumsom lagit alhinin People's Liberation Army ahin job kinin hiachun Warrior of Arts and Cultural panmunin appoint anaki bol kinin hi chutia cho hiakona cho Major General rank ahin mukinin khonungin Beijing muna Conservatory of Music in pan analakinin hi abanin kumsom ni lekhat alhinin New Year AV television special show in perform ahin bol pan kinin hechijong chu mihim a million sa semin avet jongo khat chahi hechi chu amading in lol hena len ta khat ahong hikinin in sun tinin in sung tinin amin mi hon ahin hepan panan hiti chun television show a alim ahong ki mujing tan aman jong ahin khulum ke hi lasa analama ki pi ding tia hi anaki gela hi in ahin la hitia hi nikhat le China gam first lady ahong hi ding lam hi ana he phapui na hi chuti chana hin khuwa thil su kha je hin ahin kho pom pi cho alam chom ben ahung khial lam dang jing ta na hi kumsom ni leli ahlin kum 1986 kumin aziding pa to chun ahung ki muto khalon tan amani hi aloi agul hon anaki muto sawa anasu to hi akimuto masat ti lai hon chun Peng Liyuan hi China gam sunga dinga la samin thang ta ana hi tain ahin la Xi Jinping wang cho tuk na sang ta nei politician mai khat ahina lain Southern Fujian province sunga Xiamen Khopia deputy major beb atu na laya hi chuta le Xi chu Peng sanga kumsoma ta a jinei sa aji to ki hen sa heta na hi akimu tu masat ni pen hon ti chu first date ni hona ko na chun Xi Jinping hin adongin ke hin TV ho jong ka habet point hi je chun ipila lampang na sa hamtin anadongin hi chu jong le lasa na lama a technique ki mandan ho jong anadong in ahile Peng Liyuan in jong hi chi ho akona chun Xi Jinping chu miching ta hi ding chu ahead o paingal ta na hi hiti chun minute somli vel lam hi aki ho sung hona chun
Xi Jinping chun aki chen pi dingin ana tim pai ta in akum kinin amani zong anaki cheng pai ngal hon ta na hi phar so ta hi Peng Liyuan hi azipa Xi Jinping sangin anamin thangzo in kumsi le State Television Spring Festival Gala a perform anabol zia mihim million zagit lamin anavet do ho chu mi tampin a hezing na layo na hi Peng Liyuan hin namla ngainom ta ta ho anasado in hizi hin mi hon the Peony Ferry tinjong anako leu na hi Peng Liyuan hin azinay masanga kon itabang mi adeya ahol ham ti chu anaki het mamain 1999 kuma interview khat anei na wachun amahin pasal lo hingsa mi gun chu le numei pasal relationship ka a bo si je ti chu a strict jem ho adei a hi dan anasei na hi ai le to a kitchen pi azipa Xi Jinping hin nalungdei bang atu hinam tin anadong kinu na hi le ipidinga atu da ding ham kum somlam kahung ki cheng hon tan heti sunga jong alo hrin nangen a hinai ati na hi heti chun Xi Jinping jong 2012 komin China gam president ahung hi do pai ki ta na hi heti zawa ko na chun Peng Liyuan panla ana arol hi masanga sangin ahung ha sa che che tain media ho in jong masanga sangin nai chan a hin zui che ki tawin azi chu China gam first lady president ji ahung hi a mi hon ahin ha gel thupi ukeu se helawa ama din mun jong hung sang che hetai mi tampin ama hi mama Peng tinjong ahin ko panan agam pum pi wadinga anu udanin ahin gel tawni hi ama hi athip na hoji se amin angai lu na hi point aphat na le a hoina hoji jong ai thawini hi China President Xi the first lady hong hi zo nunga chun official events ho in azipa akilhon pi jingin kinzo si in China gam nambon ho hoita ta in akivonin anam bono ana choi sang hle ne hi hi ji chun zapila a ahung ki muna taphot chu mi ho ki holimna a hi ji tain mi zo si chu China first lady nu bang hiding anom chi ne hi vet sa anading in Los Angeles Times a for many Chinese kiti article G2 in asaina chun President Xi Jinping hin agam avai pu ahinain ahinla asunga avai ho mongmong le athunei hi azinu ahibowe anati na hi China gam vai pudang ho G10 hi tia azi anadin pi wa analhon pi ji lo jeun mi hon alung gel jong chu gel thei kha cha hin 2013 kuma Russia gama China President first state visit a China jong chun President Xi Jinping azinun ngampila azuya adin pi jingji hin mi pilung hat la in ahin lakin in hi hicha ko na chu official event sojo se tabanga hi azipa nung anazuya anadin pi jing a hi alangkhana China first lady nu min than na hi China government adingin boina khanin ahung umdo kitain azi chu agam chon dan le apua pa khangwa ko na ana chi piu cha hi le numein azipa chung vuma na ato lo helding thu anei lo helding ti hi hija hi Peng Liyuan alasa na lampang a Kerala hi ada tha zapila azong akiha kum taloding akiha musa taloding ti ahungai tai na hi hiji chan amazong kinlen ta ta le thupi ta ta ho bobin pan agalaji tai la tha azong asata pui na hi China first lady ahi na mangin agama dingin thuhil tu danin anapangin China mi hola a vai chat gen theina tu ho akidu do na di winjong pan analai ni hi Peng Liyuan hinjong China gam TB prevention ambassador in anapangin goodwill ambassador of World Health Organization for TB and HIV or AIDS chule UNESCO special envoy for the advancement of girls and women education azong ambassador anahi nahi ahin la amahin political lamin panmun lin anei puin China politburo giti agam sung thula ana sim mi hola injong pan ala puin hi political lam thip na nei mi ho seidanin China first lady hin agamin gamdang ho chunga hunam zawlawa ngai lut le khotu na nei ta tha hat a hi naw avet sa 18 asayun hi aji chu ama hin ji hi na le nu hi na di ta anei 18 asayun hi China first lady in political lama thanei na nei hi jong le agam sung mi pi asang aza sim ho lungsung hi ala sa thep na konin analu chan so in hi aji chu ahoi lai gam hi le
hitia zapi asang azala a perform bowling mi ho hin politician ho sanga mi pi lung la ji a he no hi hi je a hi ama hi zapi lung la le alung thimu su le tunga he thei pen hi ki wa hi hi chi thanei na hi niau cha helo hin hi ji a hi mi hon China first lady Peng Lien hi azipa sangin athanei zoi atilo ozong hi mai thei hi ai pi chu hi ta jong le hi chi thu a hin e ho gel dan itabangam comment section a elung gelo in share thei hi dunia ding hin chan chu hin tin video kina ki mukit ding in nabonun stay safe and stay blessed.